Ассаламу алейкум, дагы бир жолу Кадамжай шаарындагы банктагы курстарды күзөтөбүз. Каналга катталабыз, классты басабыз. Финка банкта доллар 82.50-83.50, евро 83.20-84.20, рубль 1.32.5, 1.38. Байтишин банкта доллар 82.83, рубль 1.32.5, 1.39. Компаниямда доллар 80.50, 81.50, евро 81.50, 82.50, рубль 1.32.5, 1.39. Айыл банкта доллар 80.50, 81.50, евро 82.50, 83.50, рубль 1.32.5, 1.40. Бакай банкта доллар 83.84, рубль 1.32.5, 1.40. Керемет банкта доллар 82.83, евро 84.85, рубль 1.32.5, 1.39. Экоисламик банкта доллар 80.81, евро 82.83, рубль 1.32, 1.37. РСК банкта доллар 82.83, рубль 1, евро 83.84, рубль 1.30, 1.38. Экинчи Бакай банкта доллар 83.84, евро 84.85, рубль 1.32.5, 1.40. Мына достар, силер менен валюта каналы болду. Каналга катталабыз, классы басабыз, группаларга жөнөтөбүз. Ушул видео бардыгыга пайдалуу болсун. Дагы бир жолу көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.